tubaramutse amahoro y'Imana mu nshuti namwe bakunze bigero cyo kuri Transisop Ministry TV tubahe nikaze ubwo mudahengeshe nyakudukurikirana muri mu mpande zine zigeze igihugu cacu c'u Burundi ndetse abadukurikirana bari mu Burundi n'abadukurikirana bari mu makungu ya kure na hafi tubipfuriza ikaze ni Prote turakingiwe ngarutse kuri mikro ya mbere enje muri show y'uno munsi gice ca 81 Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Atagendera munamba zababi agahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacokoranyi agahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacokoranyi ariko ibimuhimbara tubaramutse amahoro y'Imana mu nshuti namwe bakunze bigero cyo kuri Transisop Ministry TV tubahe nikaze ubwo mudahengeshe nyakudukurikirana muri mu mpande zine zigeze igihugu cacu c'u Burundi ndetse abadukurikirana bari mu Burundi n'abadukurikirana bari mu makungu ya kure na hafi tubipfuriza ikaze ni Prote turakingiwe ngarutse kuri mikro ya mbere enje muri show y'uno munsi gice ca 81 ariko kandi sinje cenyene nje inyuma ya kamera hari wa musore yitwa Emmanuel Graphic ariko ibubafu bwanje ndi kumwe na Asafi tukuramutse. Ego ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amina umeze neza? Ego. Asante. Kurundi ruhande hafi yanje hari ego iburyo bwanje hari Bera, hariya Bera tukuramutse nawe. Mahoro cyane. Nawe umeze neza? Ni mpore. Asante sana. Papa Parfait nazo nawe tukuramutse amahoro y'Imana. Tera urutware. Murakoze cyane. Asante sana. Nabatuza kwa duteramanya muri show no musiki cya 81 tugomba kubata ibyo dutanguranye neno tribu y'umukwi canke chorale Adonai. Kuva muri Église de la Repentance du Roi Jésus Christ. Murazi neza ko tuba twibera hajya kumutakura. Irijwi ni wumva ngo hayiko umuntu atagendera muna wonice wenyene munyene ko bari korali nanje nakoranye nayo ibikorwa by'Imana. Nuko duheza gibona ino ndirimbo twagiye.
Kubandika na kubandwa tufalia muri Adonai kwaya. Turegeza mu gihugu cya Tanzania tono n'umuririmbyi witwa David Kasaba. Ari kumwe na Aniseti Butati. N'uwitwa Christophe Mangila. Twagiye. Alikuwa kando kando ya kisima, ili maji yakitiburiwa awe wa kwanza. Masikini mgonjwa yule hakuwa na uwezo wa kujitupa kisimani. Masikini mgonjwa yule hakuwa na ndugu wa kumtupa kisimani. Ndugu zake walimkimbia, marafiki walimkimbia. Siku moja Yesu akapita, yule mgonjwa akalia sana. Siku moja Yesu akapita, yule mgonjwa akalia sana. Yesu akamwambia, jitwishe godoro uende, umepona. Yesu akamwambia, jitwishe godoro uende, umepona. Mtetezi wako ni Yesu kwenye magumu unayopitia. Mtetezi wako ni Yesu kwenye hali zote unazopitia. Ni yeye asiyelala. Wako ni Yesu. Mtetezi wako Wako ni Yesu. acha kulia ndugu yangu. Wako ni Yesu. Mtetezi wako yupo, Wako ni Yesu. hatakumbusha ng'ambo, Wako ni Yesu. atakutetea. Maya Wako ni Yesu. yupo kukupigania wewe, yupo kukupigania wewe. Mtetezi wako ayo Wako ni Yesu. acha wakubeze leo, Wako ni Yesu. acha wakushushe leo. Mtetezi wako Wako ni Yesu. vita sio ya kwako, Wako ni Yesu. vita ni ya Bwana. Ayo ayo kuna wakati shida inaweza fanya ukimbiwe hata na ndugu zako. Amwitani Seti Butati. Kuna wakati magonjwa yanaweza fanya ukimbiwe hata na rafiki zako. Kuna wakati shida inaweza fanya ukimbiwe hata na ndugu zako. Haina maana ndio mwisho wako, haina maana ndio utakufa kesho, haina maana ndio mwisho wako, haina maana ndio utakufa kesho. Ni kweli umelia sana, umekosa hata mtu wa kukusaidia. Ni kweli umeomba sana, umekosa hata ndugu wa kukusaidia. Wakati uko nacho walikukimbilia, Ye wari ufise barakwirukira. una wamekukimbia. Ariko butagira namba baguhunze. Mtetezi wako yupo, Ariko ngo umuvugizi wawe ariho arahari. aliyekumba Ni mutima. yupo kukupigania. Wakuremye arahari kugira ngo akugwanirire. Mtetezi Umpesha. wako yupo, Umuvugizi wawe arahari. aliyekumba yupo kukupigania. Wakuremye arahari bakugwanirire umve. Yeye asiyelala. Wako ni Yesu. Mtetezi wako Wako ni Yesu. acha Abamaze kwimenyereza barayizi bayita bandika bandua. Ni kubandika na kubandua tuva mu bwiza tuja mu bundi. Hapana mjeje kuva mu bwiza tuja mu buyenzi wapi.
kimbilio langu, ninaye Yesu mimi, yeye ni msaada wangu, niwe mfashanyo y'ubuzima katika bwanjye vita mu yangu, ntambara zanjye ananipigania, arangwanirira katika magumu yangu komeye anasimama nami, ahagararana nanje waliodhani nitakufa, walibaza ngo nzopfa habari ziwafikie, aya makuru n'abashikire waliodhani nitashinda, walibaza ngo nzonanirwa aya makuru n'abashikire waliodhani sitainuka, walibaza ngo sinzohaguruka kandi ziwafikie, aya makuru n'abashikire waliodhani sitapona, habari ziwafikie, na mwenyene mwari muze gusinzokira aya makuru n'abashikire nuko ariko aravuga twende mimi bado naendelea, taarifa ziwafikie, ariko n'ubu ndacabandanya none na Yesu ninasonga mbele, waliodhani sitainuka, naendelea kubarikiwa, naendelea kuinuliwa, habari ziwafikie, ninaye Yesu jemedari, watoto wangu wanasoma, kama ni kazi nafanya, ananisaidia Bwana, ninayependeza, Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo, ahadi zake ni kweli na neno lake ni kweli, anayoniwazia Mungu sio kama wanadamu, walinizika ningali hai kwa maneno yao, uwapo waliosema sitainuka tena, uwapo waliosema nimeachwa na Mungu, baba bari nyene bavangu cyangwa Imana yaramuhevye hadi mwaka ninauona wema, ku mwaka kundi ukabona ubwiza mwaka bwiza hadi mwaka mbona intsinzi walioniwazia mabaya, wanyumvira habari kw'ibiri ziwafikie, aya makuru n'abashikire walioninenea mabaya, wamvuze kw'ibiri habari ziwafikie, aya makuru waliosema tainuka, waliosema tabarikiwa, waambie hao waliosema utasoma, waliosema utapona, Yesu nukorera indirimo ni bado naendelea rero ucumba avuga ati nyene bamwe avango byawe ntibizoshoboka bakavanga no musi urapfa ariko Imana ikaguhimya kukabananya wiberaho babwiye uti je n'ubu ndacabandanya kwiberaho ivyo bindi muvuga yo n'amakuru y'ibihuna ayo ntanyerekeye nyene mubake nwemetse neza cyane reka tubashimire mwebwe mwari kumwe natwe shoyo no musi kice 81 hano tuyisozerere nano irangiriye ariko kandi kurundi ruhande dushimire we wateramanye natwe muri no show y'uno musi dushimire Bera twari kumwe hari iburyo bwanje murakoze shimira abagukurikiranye nawe ndashimiye abakunzi ba Tarsis, abakunzi ba TV yacu turabashimiye cyane kandi turabakunda cyane, mwebwe mudahengeshanya kudukurikirana gukurikirana ibikorwa byacu turabafite, hama nimibagire kugira bimwe twama tubasaba kugira subscribe, like, comment na share muri bwa bumwe nyene barabibaze kubikora sawa nuko. Asante sana Parfait, nawe tugushimire wabanye natwe muri show y'uno musi, ushimira abadukurikiranye nawe terura witwarire terura umva murakoze kunshimira nogera shimira n'abadukurikiranye mubandanye mudukurikirana, ndibaze ko bibaryohera cyane mubiko mushire ko urukumo na comment musangiza abandi bose amapartage, nuko turabakunda cyane. Asante sana safi. Asante. Shimira nawe abagukurikiranye ko natwe tubanze tugushimire wakotse. Ego ndabashimiye cyane kandi murakoze bye. Asante sana. Turagushimiye nawe ko wahisemo kudukurikirana mu televiziyo mesha samiranirano mu gihugu cy'u Burundi. Dufite icicaro mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Rero kari tugasamiranira ku isi yose. Murabizi ko ataro bibe nta mipaka, abaye imipaka turavutura, turarenga imbibe tukagera hirya, batari bazi ko Burundi bufise impano bakabimenya. Mwakoze kubana natwe naho ubutaha bye.
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.